بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع. بسم الله. Biz buga çeyinki sabakta 4 meseleni aldık. الأول العلم، لابد نتعلم قبل نعمل، قبل نصلي، قبل نصوم، قبل نصنع أي شيء، لابد أولا من العلم. Birinci ayttık bul ilim. Biz degen bir nerseni bir amaldı kılardan burada, namaz okurdan burada, orozo karmaştan burada birinci ret sözsüz türde biz ilim alışımız gerek. إذا تعلمنا لابد أن نعمل بالعلم. Eğer de biz ilim algan bolsok sözsüz türde oşol ilimdin negizinde amal kılışımız gerek boldu. وإذا تعلمنا وعملنا لابد ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. Eğer de biz ilim alsak, andan soň aga jarasha amal kılsak sözsüz türde oşol ilim alıp jana amal kılıp жүргөн nersege biz sözsüz türde oşoga çakırışыбыз керек болот başka. يعني نحن الآن ندرس هذا المتن أصول ثلاثة. Misalı biz hazır uşul 3 negizde үйрөнүп жатабыз. نتعلم. Biz buga jarasha ama ilim alıp жатабыз. بعد هذا لابد نعمل بهذا الذي تعلمناه. Bundan keyin sözsüz türde uşul үйрөнгөн nersege jarasha biz amal kılabız. ونعلم الناس. Jana başkalardı үйрөтөбүz. ولابد نصبر أولا على طلب العلم. Jana ошондой эле сөзсүз түрдө ушинтип илим алууда бизге сабырдуулук керек. يعني نقول لابد تنتبه، لابد أنك تكتب، لابد أن تختبر، لابد يصبر. Demek biz buna sözsüz sabır kılış gerek. Manisi көңүл буруп угуп турушубуз керек, жазышыбыз керек, sabır kılışыбыз керек. ثم يصبر على العمل. Jana andan keyin biz amal kılууда, ушунун негизинде иш amal kılууда бизге да сабырдуулук керек. ونصبر على الدعوة إلى الله. Ошондой эле Аллах Таалага дават кылууда, Аллахка чакырууда дагы бизге сабырдуулук керек. الدليل على هذه المسائل الأربع سورة العصر. Эми ушул 4 маселеге далил бул Асыр сүрөсү. نعم. بعد هذا نأخذ المسائل الثلاثة، القسم الثاني من هذا المتن. Эми мындан кийин китептин экинчи бөлүгү бул 3 маселе. المسائل الثلاثة هي باختصار أنواع التوحيد الثلاثة. Кыскача айтканда бул китептин экинчи бөлүгү бул 3 маселе бул тавхидтин 3 бөлүгү. نبدأ أولا بشرح التوحيد ونعرف أنواع التوحيد الثلاثة. Birinciden biz tavhidin manisini düşündürüp ketebиz jana uşul tavhidin 3 türün. ما هو التوحيد؟ Tavhid degen emne? التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى، أن يفرد الله ولا يجعل معه شريك ولا ند ولا مثيل. إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. Tavhid degen bul Allah'ты жалгыздоо, Allah'ты жалгыз кылуу, эч кимди Аллахка шерик кылбай, эч кимди Аллахка теңдеш кылбай, Allah'ты ушул ар бир уш tavhidдин 3 бөлүгүндө тең Allah'ты жалгыздоо. نعم. إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Tavhid degen bul Allah Taala'nın özüne taandык болгон, анын рубубиятында, улухиятында жана ысым сыпаттарында Allah'ты жалгыз кылуу. نعم. ما هو توحيد الربوبية؟ Эми tavhid ar-rububiyya degen emne? هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. Bul degen Allah Taala'nı özünün iş hareketlerinde Allah'ты жалгыз кылуу. أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. Же болбосо башкача айтканда Allah Taala'ны жалгыз жаратуучу, жалгыз бардык нерсенин ээси жана бардык нерсени башкаруучу жалгыз Allah Taala деп таанып билүү. الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، شيء واحد. Эми экинчи бул тавхид ал-улухия, же болбосо тавхид ал-ибада, бул бардыгы тең Allah Тааланы ибадатта жалгыз кылуу, мунун баары тең бир нерсе. هو أن يفرد الله بالعبادة، لا نعبد إلا الله. Бул Allah Тааланы ибадаттарда сыйынууда жалгыз кылуу деген мааниси Аллахтан башка эч кимге сыйынбайбыз. أن يفرد الله بالعبادة ولا نعبد غير الله. Allah Тааланы ибадатта жалгыз кылабыз дагы андан башка эч кимге сыйынбайбыз. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Эми тавхиддин 3-чү бөлүгү Allah Тааланын ысым сыпаттарындагы жалгыздыгы. بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. Allah Тааланын өзүнүн ысым сыпаттарында аны жалгыз деп билүү. أن نثبت لله كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. Allah Taala özünün kitabinde, же болбосо өзүнүн elçisinin tili аркылуу
кандай гана ысымдарды жана сыпаттарды өзүнө тастыктаган болсо биз анын баарын дагы биз тастыктайбыз. ولا بد أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. Жана ошондой эле Аллах Тааланы мактуктарга жаратылган нерселерге окшоштуктан тазалайбыз. لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى نثبتها لله سبحانه وتعالى. Аллах Тааланын өзүнүн ысым сыпаттары бар. Жана мунун баарын биз тастыктайбыз, жана Аллах Тааланын өзүнө таандык деп тастыктайбыз. إذن عرفنا التوحيد. Демек биз таухидтин аныктамасын бердик. وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. Жана таухидтин 3 бөлүгүн түшүндүк. ما هي المسائل الثلاثة؟ Эми 3 маселе деген эмне экен? المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. Бул 3 маселенин биринчиси Аллах Тааланы өзүнүн рубубиятында жана ысым сыпаттарында жалгыз деп билүү. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Эми экинчи маселе болсо бул Аллах Тааланы ибадаттарда жалгыздоо. المسألة الثالثة لابد أن المسلم يتميز عن الكافر. Үчүнчү маселе болсо мусулман сөзсүз түрдө капырдан айырмаланыш керек. يعني لابد أن نعرف عندما ننظر إلى إنسان رجل أو إلى مرأة نعرف أن هذه مسلمة وهذه كافرة. بماذا؟ بأمور. Мисалы мааниси кандай? Мисалы бир адамды карасак, бир эркекти карасак, же бир аялды карасак, сөзсүз түрдө көрүп туруп, биз айырмалап билишибиз керек. Бул мусулман деп. Эми аны кандай билебиз? Бир өзүнүн белгилери бар. المسلم لابد يظهر عليه أثر الإسلام. Мусулмандын сыртында сөзсүз түрдө исламдын сырткы көрүнүштөрү билинип турат. والمسلم لا يمكن أن يشابه الكفار في لباسهم في اعتقادهم. نعم. Мусулман эч качан капырларга окшошпош керек. Кийимдеринде же болбосо ишенимдеринде. نعيد مرة أخرى. Эми бир сыра дагы кайталайбыз. أخذنا تعريف التوحيد. Таухидтин аныктамасын алдык. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Айттык, бул Аллах Тааланы өзүнө таандык болгон рубубиятында, улухиятында жана ысым сыпаттарында жалгыздоо. وأخذنا تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. Жана ошондой эле таухид ар-рубубия дегендин аныктамасын айттык. Бул айттык Аллах Тааланын өзүнүн иш-аракеттеринде жалгыздоо. وأخذنا تعريف توحيد العبودية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Ошондой эле айттык, таухид ар-рубубия дегендин ибадаттарда Аллахты жалгыздоо деген бул эмне дедик? Жалгыз гана Аллах Таалага сыйынуу. وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. Жана үчүнчү бул таухид ал-асма ва сифат, Аллах Тааланын ысым сыпаттарына жалгыздоо. Бул ошо Аллах Тааланын өзүнө таандык болгон ысым сыпаттарында Аллахты жалгыз деп билүү. قلنا المسائل الثلاثة. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. Эми бул китептеги 3 маселе дегендин биринчи маселеси бул Аллах Тааланын рубубиятындагы жана ысым сыпаттарындагы жалгыздыгы. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Экинчи маселе Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. Эми үчүнчү маселе ширктен жана ошо ширктин адамдарынан, элдеринен алыс болуу. بالقلب اعتقاد أن كل ما عليه الكفار كفر وضلال. Биринчиден кантип алыс болуу? Биринчиден жүрөк менен алыс болуу. Мааниси капырлар ишенген бардык ишенимдин баары тең бул капырчылык жана жалган, адашуу. باللسان نعلن بلساننا إنني براء مما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Экинчиден муну тил менен биз билдиришибиз керек. Силер сыйынган нерсеге мен сыйынбаймын деп. Мен силер ибадат кылган нерсенин баарынан баш тартамын деп биз тил менен ошону билдиришибиз керек. بالجوارح عدم مشاركة الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في لباسهم. Үчүнчү бул дене мүчөлөр менен, мааниси алардын бир ошондой майрамдарында, ушундай бир өзгөчө салт, бир кандай бир белгилерине, диний бир белгилеринде аларга окшошпогондук.